you never know where lunchtime will find you. Urutayo rw'abakozi n'abebembezi ba Rubanda urwo kubanza barutwire omu Rwindi impenetrable forest aho batungire umugisha go kureba engagi. Twijiro mu rutayo muri Bwindi impenetrable national park hanyuma yo kutunga offer narishiyo kutunga nk'ubuyambi bwa Uganda Wildlife Authority bakatwe imyanya permits 5 okugira ngo twije turebe gorilla zeze narishizo bari kwetengagi ko muringo gumwe ubwo kurakuranisa domestic tourism narishi oburambuzi obwomuka. Heidezike leta urukwebembera eby'oburambuzi omu district ya Rubanda nagira ngo bagendereye kuburira njiri yo kukundisa abantu ba burijo eby'oburambuzi. Nyenzire buri muntu wena urazagwa muri Kabare o outside Kabare Rubanda elsewhere to know o kumanya ngo engagi yaberiho nubwera beratura mwihamba abantu bari so close o baratura hihi yihamba barabasa kuganyirwa mu munonga ejo kubanza nk'abajungu bije bari kuza kureba engagi nibaza muri obutarobu umbakorera megibo abakazi bararuka iryo gibo bone mirimo kandi cyashemeza munonga kureba engagi kandi no kureba ukuziratura nk'ekika ko mu families icyashemeza no kushanga ngo ekishija kibeta muri silverback kiragezeho kureba mu cyaha ebyo kurya entayizabyo kize mu miti shekinge ngakizunguze ebijuma biragare kandi n'izindi ziryeho. Umuruta yayoru abebembezi bajumbuire ebabire batarukumanya. Twashangaliyo ebishija nebikazi nyonka ntakabirebagaho. So it was my first time okuziri kubehavinga zabona abantu kandi nishabangu tureke guma turazerekera tourists abararugaheru nitwe tuje tuzirebe. Eby'oburambuzi ni kimwe aha bintu ebirukutahiza sente nyingi zirukwingana trillion 5 n'obucweka 8. Gasha kwa Job namanya omu Rubanda.